kan lo? Uling tuni beli ngajak tiang jalan-jalan, kenyal tiang beli kenyal. Oh nih lo itu nih ngajakin jalan-jalan. Jadi bu jalan-jalan terus engken. Kenyal beli uling tuni jalan-jalan gen. Nah lamun kita sekalian makan di itu di warung Bu Niasih. Nah terserah beli gen. Nah lamun bu terserah gen beli konan seduk masih nih. Amun kita dan lu makan nah. Beli nih sing pengertian peka nah beli peka. Oh ini terserah. Yang terserah to beli. Nya artinya beli. Itu nang orang nah mau kita main joko mau belanja di bakso ayam mie bakso yang sing bani nani bulat-bulat beli bang sing awak tiangnya bulat yang nak jaga body nih beli oh menapa lagi lo nah terserah beli gen oh nah lamun terserah bakso singnya kamu kita di Patantok kan beli nah awak beli misi kacang yang sing bani makan kacang yang jerawatan dia nih kamu kita capcay kan nah capcay beli yang sing demen jak jukut-jukutan pada nyangkep pusing beli lo pusing ini sing kanggo, itu sing kanggo. Menapa ketagi? Yang kan sebong orain terserah beli gen. Nah, begitu kene kena mie goreng. Mie, Jumah makan mie, ini makan mie nya keriting pasang tiangnya beli. Ini sing kanggo, itu sing kanggo pusing beli lo pusing aduh. Itu tadi lo, kamu kita DLL lo nah DLL. Apa tuh DLL bi? Do apa DLL? Apa? Beli lengah dan lain-lain tuh maksudnya. Megenep ilok singnya, ini singnya, keto singnya, pusing beli. Amun kita jadi nah, oto ada doh. Sate 50 meter. Ini beli sate 50 meter. Ya lu beli sate apa ada 50 meter beli. Noten pasang kita emosi nih. Nih kini singnya, keto singnya main. Sing beli sing, apalagi sate yang sing demen. Nah, lalu kita apa aja itu nih. Gedeg yang ngajak beli? Beli masih gedeg jai lo, kene sing kanggo, keto sing kanggo. Beli sing pekasan dari cowok. Kene singnya, keto ilo singnya. Lam kita bobo makan mana? Kan tiang bung orang beli terserah, ngerti nak beli? Yang kene lo, beli kan di dian nih payu makan nanti. Pak, berdalam pak. Sing nawang pasang gedeg, aduh, jelas mau ngaduk lagi gede-gede. Beli nih, sing lah perasaan san, sing nawang tuh nak cerik pedalam ya beli. Ada 5 nih tak besi. Oh, pak, berdalam pak, besek pak. Pengertian pak. Penampilan keren, ngabok kompak. Kesuli dijo nih. Tiang uli munti pak. Uli munti, Gus. Bilang nak ngidih-ngidih ngaku uli munti. Bapak nih uli munti nih, kes munti di jauh. Munti pedalam pak. Bedek ngaku uli munti. Makanya ngidih-ngidih ngaku uli munti. Do nyelek-nyelek ang desan tiangi gen. Jani uling jani. Suwod ngidih-ngidih. Mendingan malih gae. Tulis nak beli 5 nih abesi pedalam nak beli. Oh, pak, pedalam pak. Oh nah lamun keto kene Gus nah. Nasi beli yang bapak nah nasi. Sing pak, pesuan bu bang. Ya. Es. Tahu pak, pesuan. Ya tuh masih nang ngidih-ngidih ini bang beli yang nasi singnya singnya pengpipis lagi. Aduh masih caronik kene. Enggak lah pak. Nah dulu. Tas lu pak, tas. Ada lu nyerang, ada lu lepis nih aku melihat lu. Den. Pak, pedalam pak. Dalam. Apa tuh dengar tuh? Nih apa nih? 5 pak. Nih apa nih Vincent nih apa nih? Ini dah 2 nih. Ngidih pura-pura melimo abesik. Tahu-tahu kok 2 ada. Udah abesik pak dengan nak. Kamu kata sing pedalam.